before sifike ke thina kwakungalapha before sifike ke ukuthi siyongena lapha eKFC ebona ucolleague wakhe ethi hey colleague emise imoto colleague engene emotweni hayibo sibabaza ukuthi hayibo kanjani manje ukuthi uvumela umuntu ezongena kwi-ride amkhwalisisa kwi-ride thina bonto leyo even into ukuthi uyamazi lo muntu le but lento yenzayo ayivumelekile yabo lonto le wawuyenza colleague ke shebexambukela ke ngene indabeni zethu ethini ethangi xolisa bosisi ukuthi kade ngamgcina wara yabo lonto leyo sesekenzeka yonke into leyo ngakhona into eyasho ukuthi abona ke manje kuzoshuba ke manje kuzoshuba Eziningi kakhulu izitori ezihlukahlukene abantu bebanjwe inkunzi through ukurequesta noma ke bethi bayisiza ngendlela esheshayo. Uyazi ukuthi uma ngabe requestile usungeze ukulinda i-taxi zigcwale, usungeze ukulinda abantu abawu-15, usungeze ukulinda abantu abawu-2 abashodayo mhlambe for i-hour. For urequest mhlambe uyokulinda lo 5 minutes ukwazi ukuthi ukuphuthumise la usukuya khona. Abanye kuyenzeka uthole ukuthi indawo lezi abaseke bayakuzona ama-taxi awahamba khona. Abanye kuyenzeka uthole ukuthi ngampela bese usebusuku belidinga usizo lokuthi igcine ifikile la afuna ukuya khona. Isizathu kuyesenza ukuthi abantu abaningi begcine besebenzisa u-Uber noma u-Bolt. Okay, usisi engiphathelana namhlanje uzochaza nje isitori sakhe ukuthi yena kwenzakalani mangabe wayekade erequestile njengoba ke wa request wagcina ongazi ukuthi ubanjwe inkunzi. Baningi kakhulu abantu nxa uthi nami mlalelo lwami lapha ekhaya uyazi ukuthi ukhona umuntu oseke wabanjwa inkunzi noma sikhona isitori oseke wasizwa ngabantu baka Bolt ababamba inkunzi. Sinenkinga ke abantu ababamba inkunzi sekwabantu la besitshela ukuthi ngampela ba right futhi ba formal ngendlela ekuyiyona. Angisho ukuthi mhlawumbe uBolt kufanele uthathelwe inyathelo noma kufanele wenze kanjani kodwa ngicabanga ukuthi for your safety nawe sekufanele ubhekisise manje mangabe urequestile because sometimes kunezimo eziphoqayo ukuthi urequeste ukuze ukwazi ukuthi ufike la osukuya khona. Kufana nezinye indawo nje la ubona khona ukuthi i-taxi la ayihambi mhlawumbe indawo ezama-estate noma indawo la ubona khona ukuthi ngampela ku quiet ngalendlela yokuthi i-taxi ngeke izikwazi ukuthi operate noma i-taxi ihamba ngesikhathi kule ndawo kodwa uBolt uyakwazi ukuthi ukuthathe ukubeke. Kodwa ke kunezinto esekufuneka ukuthi uyibheke noma ubhekisise ngampela ngoba baningi abantu abacomplaina ngoBolt. Ngeke ngize ngifake zonke izitori kodwa namhlanje ngiphathele isitori sakhe usise echaza ukuthi yena babanjwa kanjani inkunzi and abazange beze besizakala emva kokuthi bebanjwe inkunzi. Wayona amaphoyisa awasayingeni indaba yokuthi abantu babanjwe inkunzi kangakanani. Ngibona ngazi ukuthi ke sometimes amaphoyisa ayasifeyila as a country ngoba seziningi futhi izitori ukuthi amaphoyisa awazange azasiza. Lalela ke nasi story enza sure ukuthi usulikeile wa subscribe ukuze njalo mangifaka ama video kube wena oqala uthola notification. Mawuqeda ukulalela video bese ushiya uvo lakho mayelana nale ndaba ezobe kade ikhulunywa ngampela ukuthi wena usawuthemba yini uBolt. If uyawuthemba iziphi izinto ongazenza ukuze ubone ukuthi ukuphepha kwakho kuphelele ngalendlela osukufuna ngayo. Bambana ivideo mlalelo wami, hlangana ku-comment section. Sanibonani guys, ngiyathemba ukuthi niyaphila. So ngeke ngayiposta ivideo ngichaza ukuthi kwenzakalani but uTikTok remove because it was against the TikTok guidelines yabo lonto leyo because kwakunethombe esabisayo yabo and kwakusawesike. So manje sengingcono manje because sekublue eye of which angazi why to blue eye because lonto le imnyama yabo kusele la sekusukile la akusafani akusafani. So into eyenzeka I was craving for a KFC and crave a KFC and then decided nomngane wami ukuthi no we're gonna request some say KFC and by the time go eat food so request go Uber Eats kwasebhala ukuthi collection only esingekho le option le delivery yabo. Okay sure. So requested before i-ride yethu ifike sa receive a call isibuza ukuthi sibangaki sasho ukuthi no siba u2 siyothenga lapha eKFC reserve because sihlala la reserve. Okay sure. Ifike nakampela ride within 5 minutes ifike ride isihambini ke se reserve. Masifika reserve lo lapha KFC lapha reserve masifika khona sifika sekuvaliwe ethi driver no let's go to Signema because Signema vele is next to what is next to reserve. Base let's go to Signema for sure khona kusavuliwe na ufuna inyama so sizokwazi ukuthi sithole izinto esifunayo nayo ukwazi ukuthenga. Okay cool sivumelana into ukuthi asiye reserve ke Signema.
sihamba sishaya imoto seSignema. Before sifike eSignema, like abo eSignema nanku uKFC wakhona kumele ungene ngomgaqo la abo for ukuthi ungene kwi-drive through. Before sifike ke thina kwakungala, before sifike ke ukuthi siyongena lapha eKFC, ebona ucolleague wakhe ethi hey colleague emise imoto, colleague engene emotweni. Hayibo, sibabaza ukuthi hayibo kanjani manje ukuthi uvumela umuntu ezongena kwi-ride amhwalisisa kwi-ride thina bonto leyo, even into ukuthi uyamazi lo muntu le but lento yenzayo ayivumelekile yabo lonto le wawuyenza. Colleague ke shebe xambukela ke ngene endabeni zethu ethini ethange xisa bo sisi ukuthi kade ngamgcina wara yabo lonto leyo. Sesekenzeka yonke into leyo ngakhona into eyasho ukuthi abona ke manje kuzoshuba ke manje kuzoshuba. So phone yami ngiphethe ngesandla bese phone yami ngayifaka la ngemuva kwami lapha enqeni. Ngayifaka emva kwami. Mangifaka emva kwami iphone like ayiphela phakathi inkosi yami like ngemuva abolonto leyo for ukuyifihla. Silokhu njana ke kube ukuthi kuyaqhutsheka ke neradi kuzongena la KFC. Nokuthi bengene KFC ukuthi bengene kanje bavele bathathu bahamba straight abonto leyo. Abehamba straight bangena nawo umunye umgaqo abonto leyo. Sekunjalo ayizama ukuvula imicaphago nomngane nami ke asavuleke icapha abonto leyo. Bathi ke basithuka ke bathi ke kumele sicooperate. Baqala bathi kumele sicooperate njengamanje. Kumele sicooperate into badinga amafoni abonto leyo. Wabesuka lo ucolleague lo qeda ngena, wabesuka ucolleague wazojumpela la kuthina. Majumpela la kuthina ufuna amafoni abonto leyo. Sithi hayibo kanjani manje abo sonke into leyo. La ngene iqupha lokuqala lingena la. Mangene iqupha umngane nami ekhuza ibhadi. Mayithatha ukhuza ibhadi lingene naye abo lonto leyo iqupha. Efreak out ke yena ke mase yabanika ke ifoni. Nje bebanika ifoni lo driver lo ethatha ifoni adlulisele kubani, adlulisele kulokho njana lo. Sorry, ithatha i-passenger abo udlulisele ku-driver nalo usedila nomngane nami ukuthi okay umngane nami akavule akavule FaceTime wakhe because but iPhone akavule FaceTime wakhe kuba ukuthi ke bazenza ama cash send yonke lonto leyo. Okay show umngane nami edina nalo i-driver, mina ngidila nobani ne-passenger lo ucolleague ufuna ifoni la kumina. Phone ayikho la ifoni kumina bolonto leyo. Sizama ungikhwathaza ngimbamba bolonto mangimbamba engishaya ngiqupha. Mangishaya ngiqupha ngoba ukuthi ngiyambamba ke izandla bangimamba izandla engiheda umfana wabantu wangiheda like abo uhede la ebusweni and ukungiheda wakhe ebusweni I think wangishayela amakhala because emakhala ayisephuma igazi abolonto leyo. Wangiheda mangiheda I think nami ngimheda big abolonto leyo because kwaku adrenaline rush kangazi ukuthi into engangenza lapha angazi and some events angakhumbuli because kwakuthi nje i-survival of the fittest la yabo. Okay sure. Emva kokungiheda zadedeleka izandla ukuthi ngimbamba bolonto leyo because like waqeda ngangizobhlungu phela from ukungiheda. Labo lingene elinye iqupha bolonto leyo. Ufuna ungikhwathaza ngiyalwa mina ngala. Abo guys ngaleso sikhathi siya angazi kwenzeka kanjani, angazi saphunywa kanjani, angikhumbuli because ngangazi kahle ukuthi mina ngangifuna ukuphila lapha ngokuphuma lapha emotweni ngiphile abolonto leyo. And ngiyakhumbula bethi bafuna ukukhipha ummese nani abonto leyo because ngiyalo labonto leyo nje into kanjalo nganami naye ngala ubhizi yakhala yonke lonto leyo. Okay sure. Kube lonto leyo uthi kuyaliwa ke la and kuliyoni kwethu lo udriver lo sifuna ukusiza lo ukuthi ekhipha ummese. Okay thank ummese wayo lapha ku dashboard efuna ukukhipha ummese la qiqa amabhande yabo yonke leyo. Ukuthi kwasukunywa nini kanjani siphuma emotweni ukuthi kwavuleka kanini angikhumbuli yabo nje angikhumbuli inkosi yami abo. And some of the things nanokuthi nje nawo experience leyo as a whole angifuna ukuyikhumbula because umuntu ewagowa lapha yabo ngangithi nje ngiyashona yabo. Siphume ke sibaleke masiphuma sibaleke sibhale number plate kuba ukuthi bafuna ukusijaha mabesijaha sibaleke abolonto leyo. Masibaleka umngane nami efike wayihamba phambili umngane nami ebaleka ke bonke because ngaqeda ukubhala number plate ngifuna ukushoot abo ngefoni because ngifuna ukukhipha ifoni ngishoot ukuthi okay number plate ithini abolonto leyo. Wabaleka mayibaleka ke ngimlandele ke wafike wawa kumunye nje umgodi abolonto leyo. Ngisathi sorry abolonto leyo ngimembethi sorry abolonto leyo.
asho nami ngabe ngiwa nami phansi boo abo lonto leyo hayi okay sure sizume siyicoshe kuphela sathi siyicapha lapha siyavuleka bona noma sazibaza kuthina noma nabo lonto sasinga understand sasukuma sayicosha sabaleka bonto lesasafika kwenye ipark lapha eSydney masifika lapha epark lapha ke park khona ama deja vu ama stage lawa yogisi abo khona deja vu sibaleke sicashe ngakubona ku deja vu abo mase baya round ke bona ke lapha epark mase banywa ngomgaqo sambe nywa ngomgaqo ke nathi saphuma ngendlela abo lento leyo sa ku main road. Sorry guys, ungenekhona ngadedeka. So yeah, sacasha ngo deja vu, sesicasha ngo deja vu and then banywa ngeni direction nathi saphuma ngeni direction. And then sesafika ku main road lapha eSydney. Then sacela lapho sizwe ke. Luckily khona umuntu udele bona yonke lento yenzeka sibaleka nani. Basibiza ukuthi siye ngakhona lapha and then basisiza. Sifuna amaphoyisa mayifika. Satshela ukuthi sifuna ukuvula icala nani. Bangathatha ama statements ethu bathi bazosisa isibedlela because babebona ukuthi no isimo sethu sibucayi kakhulu abo. Mina ngangayiboni ukuthi njani. Ngangizwa nje ukuthi okay kuyafutha ubuso abo. Sese ngifika esibedlela kusibuza esibedlela ngabona khona ukuthi hayibo nje because ubuso bonke babushapeekile ngenye indlela wasebushintshile even ukuhleka kwasekuhleka kanje like yonke into nje leyo but yeah shame kwakubad ngenxa ka Bolt but ezinye izinto ezenza ukuthi ngize ngenza le video just because amaphoyisa wasiza yabo seloko kwenzeka lecala lenzeka selo salivula icala akaze kube khona follow up from bona but some statements ethu nani each and every time bafonela bathi bazobuyela kuthini and number direct ke yalo umuntu detective about two laba babesambisa from a police station to arrest labo ke nje kusama ikho indaba yabo because masibafonela bayasitshela ukuthi they not part of a case yethu so abazi ukuthi ngento yecala lethu but into abayazi nje ukushela because nje bayashela nkosiyami uyashela nje lo detective lo awakhona hayi into abasiza ngamaphoyisa seloko kuyimanje ayikho bathuli sisiloko sibalandelela lapho siyamazo yedwa abantu usebenza apha umuntu but nje kuthulakele yeah guys injalo indaba ngiyabonga.